kublai ki followers lagi deh ki balade ban follow ya ke page lani ya ke account ko chunga but kuncuru gitu ki bompat siam la follow lani ki bompat siam klik ya o follow button na ke account but kuncuru na ke page ke chunga kita usul ba text tiang dengan don ban ong sakani ko wi ba lada don kinu ki content creator lani ki Facebook users ki ba lakwa ban monetize lani ki ba la kot ya ketika kriteria ke ba nagliang jong ka Facebook kalabu but pilayo ban monetize ya ke account bat kunjuru ya ke page ke jong pi so bhawa le rain ngadon hangni ban yarap ye pi te bu ya ki comments lani klik ya ketu ka button jong WhatsApp pila ban connect lengba ka WhatsApp ke jonga da ka ba pi DM direct lengba ka WhatsApp ka ba ngalabu ha po jong kani ka video button WhatsApp te shu klik bai hang tu kan salam ya pi sha WhatsApp but pila ban DM yang directly te one of so leran one of so per but ngadon hang ni ban kershan bat ban yarap ya pi sia baro kamtame ye gitu ki parlok ki bom pat yo ban monetize lani ki bom pat yo ban kamai pisa lengba ki contents ki ba pi upload hapo ka Facebook account bat kunjuru Facebook page te but kamtame nganong ya gitu ki ba la yo ban monetize wanum so khalo wanum so hangame dei ngin ya kersamang iwe pat tila dadon kijing yaram ngin sobha ban ya pani lene ya ikailang lada pinang tila da pimnang ru lele handrei ka bakosani kadei bangin ya follow iwe kamtame parado prasnam prakasi hapo ka state me khlaya kublei shibon